Satu bang lendang saluang dicoba. Iya. Satu cek. Jangan cokak nak, jangan tanju kawan nak. Nyapa lah buat deh. Siapa ral? Kau gak lah situ. Ayam cak tepas. Dia. Jangankan diriku. Nah itu dah, tak tu dah. Tak. Bila aku dangdut. Hujanlah hari tiga titik. Iyalah. Basang damai Jakarta di mana periangan kami saban soja na itia kok lai suko ayam mana deh. Kok indah jadi kalimbangan dia. Iyo ma onde Eper. Rami balai ngalai. Rami pasanya orang batu sangka Rami de anak muda-muda. Kok lain namu akan ronda baang nanti benailah suko pulo dia. Iyo onde tambah cik lain Adil cik lain. Hingga mi badendang ganti baganti hisa dari tadi nan didendangkan. Tarilah. Terima kasih. Musik. Hey. Joget. Dibungkuk kan ha, dibungkuk atau joget. Aki DJ. Spesial masih khusus buatan rumah. Bidua ketela di lamun no ombangan ninyo kahulu ade ini bawang minamang toga tapi kasung mudahan no sampang yang dua handang ngebanala dia menembak ingin tak jopi luru handang sabahan lajang tua ngerti
Eper. Oke, mana? Yo. Jadi awak tekan sambuang. Jadi ada. Jengkel. Eper nan sing kenang ladana dua urang babahal ya hinggong jana urang babahal ya hinggong jana nana selalu Allah sampaikan nana di kawan kawin batam buanan di awak oi sansai badan oi naladiawa yo sansai badan oi nande adia tolong denggagan Anak urang dari tengah anak buah anda mencari otong punang onde mencari otong punang onde ngelak sanuang tolong sampaikan di manyu badan kabatan buah wata sambu ibu ayo gadang wata sambu ibu ayo gadang onde nene di manyu kini Eper bahan ada wah biar capeknya begini sambung nih relakan saja dedi oi kita bisa de cinta kita dedi cinta tak larang oi padanya isuan dia kita menyasa oi pulang ke kampung dia di usia urang aja Rami balainya di bukit tinggi Rami de anak muda Rami de anak muda onde nele oi sanu talo sama ngampaikan Eper nana di dalam tabi tangi jatuh badarai si ai mato jatuh